Mideng tabir bapuna oputaram na ukchari. Masigi thumbnail dasu mayamna title dasu soidana ke khambiramagani. Masigi video sidi lakadoriba sel manung asida aikoina afaba karamba laptop sing laiba yaba lairiba game agi haiba offer piriba laptop sing aduda laiba yaba afaba karam yaudbage habsi khangnabi damakta semjab video adu. Video sigi matang dasu mamangda thagatchakiba video sing da mayamna comment to in rubira padi laptop matang dasu video sembiro haiba kya thengna juna maram orga masi video sing video su meng ta bi basing na loi phau ta ngeng ba matam da rom na pam bi ba dum gi budget range sama song pam bi laptop adu ilai lai na Khandokpa ya na bi da makta masi gi video su da offer gi manung su da karam ba lai ba ya ba yaw bi bi ma song karam ba lai ba matam de da mangja ga da gi hadna si basing si yeng mi na bi da makta loi phau ba mi tam dras Mayam adudi mo hoji screen recording as da yeng minar si ahan badai koi Flipkart haiba platform sida changa ga yeng minar si Flipkart ki platform sida koi na ngasi yeng gadol ba si laptop khaktama koi bani na electronic cyber section sida click toroga laptop cyber sida koi changa ga yeng minar si laptop sida mathak sida koi gi banners da mayam Acer gi Swift Neo adadi Samsung Galaxy Book 4 na chingba mayam amagi advertise mayam banner mayam ubu phangi ko adu haiba banner sing asida gi thoiba sing asida gi ahan de koi yamna basic users sing haiba tare koi gi yamna normal student sing natraga na koi gi no gi daily life ta koi na Excel gi file na chingba semba MS Word MS Office natraga na satra sing gi student sing na no na tam khalak pa adum bagi damakta hai taraga di yamna basic oi ba yamna affordable oi ba hai taraga mana slay starting from 2xx hai masi at least higher da 29000 phau gi chang da urak pa ya hai tare ko ado sida ahan bu urise Samsung Galaxy Book 4 metal hai se masi magi specification sing se koina mana pi ba sa hapet yeng na se ba sida yauri se Intel gi Core i5 13 generation oire ko aduga 8GB RAM aduga 512GB ki SSD Windows 11 home na chingba yaure aduga masida 15.6 inch ki laptop ni aduga makhada atopa magi specification sing pulap punna kya yamna yauri ge hadu yeng na se ko haida ba sigi laptop se magi designer sing basing se magi slide taro kanda mas da leiba picture sing hanjar ke ba haiba laptop si yam kana lightweight oi basu oi 1.55 kg hai se masi yamna yang ba puto pusin nungai ba laptop ti oi ro du screen size sau buna maram oi kanda magi weight se helak pa budi soidan oi gani yam maru oi na masi gi laptop si koi normal user hai tare moderate user sing gi marak te koi laptop si da game gas dum sana ba aduga normal user sing koi gi MS Word MS Office aduga daily browsing na sing matoba aduga office work kum matoba sing gi damakta di ko adugum sing gi damakta di thoido inona dum faraba laptop am oiduni adu lupa lising yankhai ga mari da lei se man hoji lupa lising yankhai gi mari se sai banner du da di ma lupa lising kun gi makha da lei bu utki ko adu masi ya lupa lising ku tha bogi range da mana lakani haina hoji ki haiba Samsung gi da tha gi bodo Samsung sida banner sida yauri se masigi lupa lising kun tha bogi che chang sida Samsung Galaxy Book 4 se starting from 2x 999 hai tare ko lupa lising ku tha bogi chang sida mai se lupa Intel i3 gumba oiba processor da lupa lising ku tha gi chang da leka duni aduga siga i5 oiba processor sida di lupa lising ku tha gi chang da ubu phangoi ko aduna i3 gumba processor yauba laptop amu oitara ga di normal user sing gi damak da yam fare aduga i5 oitara ga di koi moderate user sing adum marak mata game gumba sana ba aduga editing gumba macha masu to sing gi damak da su dum yaba processor adum ba oiba laptop oiduni ko ado sida da makada mo koi chingala ka da ying mina se mana laptop myam am da offer piri sida han badal lai se premium Intel pieces crazy di line Acer game lai re Acer Swift Neo OLED display oiba masi 3x xx9 ma yam da bada 39000 40000 mo wa haira se ko adu mas de se yauram godol ba magi eno sing do ying mina se magi specification sing do ying mina se hoji lupa lising yankhai gi ni thoi gi chang da lai ri se masi se da yauri se Intel Core Ultra 5 processor oire 16GB RAM oire 512GB gi SSD na chingba yaure aduga lightweight yamna kanna su lightweight da yamna lum heavy oi bisu oire ko silver 1.3 gi kg gi ni aduga sangi 14 inch ki display ne ba mo da piri se high level laptop si su akoi ge sum marak editing to bo khotpa adum boxing su bauda hoi ge video editing to bosing khauda ipad adum sina ba ya lu ba adum ba laptop ama oire hai tare adu ba hai da ba lupa lising yankhai phau gi manung da leiba adum na laptop ama leina bai namakta yengam tar de masi yeng ba laptop ama di oire adu video sigi loiba hawu yeng minga kanda atop karam ba brand sing da kam yamna offer pire bi amasung sidagi hen afaba offer pire ba laptop sing leiri bra hai bu sum yeng mina se ko hai ba sigi laptop sidi
Acer Swift Neo OLED 하이리버시디 마시디 AI PC 하이리버시 마시 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ moderate user sing hai tare ko yam heavy din ta moi gi de namakta su dum yaraba laptop am oidoine 16GB gi aduga LPDDR5 ki memory or se masi read and write speed ta su yamna thuba oira ani ko aduga SSD oi basina maram oira kan dai ko gi put up tawna chingba singa su nungai hele Intel gi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 ki latest generation yaure 5.2 Bluetooth aduga 15 hours ki backup battery backup su piri ko video playback na chingba aduga magi webcam se 1080p hai se dum ko ziki matam sida dum chanaba sida hena ka hena singbu su kya leite aduna masi dum phaba adum laptop ama oire asina taba topa karamba laptop sing lei bagi have to bu yeng na se ko makha da lei su sak mana ma gi se 52000 gi price range sida color gum ba khara kenaba natana aduga sida isna mu ur se Asus gi expert book P1 ka hai je lupa lising kutra mari manga gi chang da lakani na mana iri se sida banners da yeng na se ko hoji ki banner du dam tung changaga Asus expert book P1 hai se i5 13 generation 8 processor se 32GB RAM phawba maximum da 39000 40000 phawgi manung da leiba hai se mauda kari kari specification jing yauri bagi have the moving na se series da Samsung Galaxy book oina thoksale MI gi se ko Asus expert PF1 sigi muhutta Asus Vivo Book 15 haina ma thole ko sigi Asus Vivo Book 15 je masi hojiki oina 58000 59000 hai batare magi chang da lei se masi da piriba specification je chawra ko mi da Intel i7 13 generation yam phaba processor mi yaure 16GB gi RAM oire aduga 512GB gi SSD oire ko adu 1.7 magi 15 inch ki laptop ni masi da is da piri se display da su yamna high end resolution leire aduga khwaidi gi maru oina magi laptop sigi thawai oiriba hai tare laptop sibu run tawbada smooth oina chalai hanga doriba sinabada ya hanga du nungai hanga doriba processor se masi i7 13 generation hai se yamna mak phaba processor mani masigi processor asi yawba laptop se khoi yam phajana masagi Intel gi Iris Xe gi Intel graphics card su yawjarabani na ko masi we gaming gumba sanaba aduga video editing tawbu phawda du mak phajana yarani hai tare aduna masigi laptop se hojikim leiba mamal asida offer pira ko matam da 59000 leiriba mamal se mana singa sigi banner se da su u phangi se khoi myam se da su u ri se magi Asus Vivo 15 je lupa lising yankai bogi manung da lakani hai je lupa lising yankai bogi manung da i7 yawba processor yawba laptop ama apaba laptop hai tar gade masi su leibi ya laptop amani aduga Acer Aspire 14 je su Intel i5 13 generation lupa lising ni phu bogi manung da leiri asina taba HP ge su makha da leire HP ge se da lupa lising yankai bogi manung da lakani hai ne mai se su IP HP Intel i7 13 generation ni magi su 16GB 512K SSD aduga Windows ki home edition da chingba yauri sing de masi magi specification je battery na chingba gi 6 hour and 30 minutes ki backup power piri hai ko aduga charge 50% na 45 minute pogi fast charging chu oire Intel i7 yawba processor yawba aduga laptop ama lupa lising yankai pogi manung da leiba hai base leiba phangba hai base dum offer siga matam siga chanara basina ba nungai ba laptop amadi oidune adubu adongi apamba gi makha poleng sai mamang da pankriba Asus ki aduga HP siga masigi processor su numanare design gi wasidi adom gi apamba gi matungina aduga magi sidal piriba RAM aduga magi SSD aduga Windows 11 home edition ayamna loina mak oirabni na magi Windows version ga sidi kya thoina panjadre adu 14 inch 15 inch adu fast charging gi matang su asi ayamna 65 watt phawgi fast charging loina mak support toba laptop mata oibani na Intel UHD graphics card masagi graphics card su yaujare masi su aduna ikoi dum game sanaba yaba aduga video editing bawda tawba yaba laptop amani hai tare aduna HP gi sisu dum yengba yai asina taba topa offer piriba laptop khara da dum atopa yingmina sebuko moto book ka sidi ya kya kana suggest owning ba kenodi oidre laptop ti oidre Asus Vivo Book S14 Flip se lupa lising ni phu bawgi manu da lakani hai se koi gi asigi Asus Vivo Book S14 Flip hai se masigi laptop se mu yengmina sebuko sigi laptop sida yauri se Intel i5 13 generation oire 16GB 512 SSD aduga Windows Home Edition na chingba mangoda pili ba features sing sum sina ba yaba nungai ba features ngakta oire hai tare
aduga atopa kari magi corning gorilla glass ki protection yauri ka 14 inch ki sidi ta corning gorilla glass ki protection hai koi me ana suma ming yam toi tabi ram lagani koi gi phone daga screen da koi gi gorilla glass ki protection hai glass to yamna hard oiba glass hai tare koi gi pa kaigan da ba scratch resistant oiba scratch ko yam kya tagan da ba adugumba display ma su oire ko aduga magi 360 degree hai tare ne magi maning mama on thok jin tor kan da fold over ya base yoga kaina haina budo Lenovo gi yoga kain le budo adu masigi 16GB su yaw oire aduga magi SSD su PC LE gi 4 version SSD oibani na yam kana fast oiba su oide yam kana slow oiba su oide adum average da sinaba yaba adugumba mo oire ko battery da 50 watt hour gi battery yaure masi adum chapung 3 ki backup ti pi bangamani hai tare aduna masigi laptop si lupa lising ni phu baugi manung da lak tar gadi masi dum leibe aba adom gi budget range na lupa lising ni phu baugi manung da lai tar gadi leibe aba moi hoji hoji kan lupa lising yankai ga taret lising yankai taret ni ban lai se masi offer gi manung da lupa lising ni phu gi manung da phangani hai ni masigi laptop si dum yengba yai ko aduna taba atopa karam ba lai gi habdo mu yeng minase Galaxy Book 5 AI su leire aduga makada Acer Book su ko ina yeng ki aduga adum chapana na yaure ko yam kana ka hen na laptop mayam amadi offer pi bu ude adubu sidista MacBook Air M2 se 63 masi mu yeng minase mana 63000 phau the lowest price da oi hai je hoji hoji ki oina 75999 ladies MacBook Air M2 से 16GB RAM 256GB की SSD मसीदी SSD से कोई के मागी memory के कनोस दी storage दी कितने ने में दिन अतोपा SSD external SSD में hard drive में कोई connect तो उधर दिया है तो Apple की MacBook ना तो Apple की product कोई के experience तो नहीं बस इंगे तमक ते दी मसी जो तुम याम फरबा कनो मो laptop मो ओइ दुनिया दुना मसी दोंग के अपाम बगी मखा बदी पोले अदु मसी होजु लाई दिबा 75000 76000 जे मसी दगी ताथर अकांदा 60000 64000 की सांग द लाई जे माना मसी फावबो द ओइता गदी लाई बिया बोइ दुनिया दुआ 75 का योगी तार गदी अखोय अदु नतबदा खगी विंडोज की लैपटॉप तो ओइना को स्टोरेज याम वांगबा 512GB गुंबा यावबा नत्रगना 1TB गुंबा यावबा दुगबा लैपटॉप अमा ओइना येंगबना मु हेना फरकनी Dell gi 16 plus su leiri aduga ngasi gi video da laptop khudi mak te loina mak suna badi ai amam to oina di pallaga di hizer roi ge laptop khara da sum yeng ba ya laptop khara dum yeng mina se yamna basic user singi ama aduga moderate user singi ama aduga yam high end game sana ba pam singi ama adu maina khara ka yenga natraga di ngasi gi video se yamna yamabda tielabda hai tare ko pungkhai magi hena makta sang gi do male maram de masi lorga Amazon da mo khoi yeng mina se ba Amazon da su karam ba laptop sing da offer piri ge hai ba aduga hoji koi Intel gi ko i3 gumba processor yawba koi gi basic user sing gi damakta yamna su normal user haiba tare ko yamna su game gumba su sana daba aduga editing gumba su tawroi daba maru oina satra gumba nong laptop machine ning bagi damakta yengamba yam chamchamba MS Office ki oiba worksing MS Word MS Excel Microsoft Word na chingbagi thabak tawba aduga marak ta koi gi internet browse tawba aduga ekoi internet ki videos na chingba net content consume tawba singi damakta hai tare ni ko adugumba laptop matang yemina seba hojik MSI gi ama leire MSI gi se lupa lising kuthra bogi manung da soidan lakani hai ne do MSI gi design gi matang se de mayam gi apamba design gi makha pole ko khoina khoi maru oina laptop ama da adom gi sinabai matung ina yeng du se processor aduga khwaidagi maru oin besidi processor do ne aduga battery backup na chingba cam yam piri ke hai do aduga sige hai de MSI gi huji lupa lising kunthra ma thoi gi chani kunthra ma thoi gi chang da lai je kunthra ma thoi ga chamapan mafudra lai je masi big billion days price hai ri banina masi gi price da dum urani ko 16GB RAM gi RAM da lai se Intel gi i3 13 generation processor oire aduga 16GB gi RAM oire aduga 14 inch ki kanone laptop sigi screen size na chingwasing ase aduga masida 1.4 kg ki weight ne aduga magi kano se laptop se port na chingwasing di marang kaina dum yaure ko adu battery backup kumba di mention to braina eng minase battery backup kumba di mention to mandre aduna masi yam de makha da soiden yaum do male battery backup kumba matang si kya thoina di pan do male mai se
ꯑꯗꯣ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯕꯦꯀꯞꯁꯦ ꯄꯨꯡ 6 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ 7 ꯀꯨꯝꯕ ꯕꯦꯀꯞ ꯄꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯄꯨꯡ 6-8 ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯡ 4-5 ꯐꯥꯎꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯔꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ PC ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯕꯦꯀꯞꯁꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ MSIꯒꯤꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ 13,000ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ Intel i3 11 generation 13 generation ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁꯦ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯕꯦꯀꯞꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯐꯖꯅ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ Asusꯀꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ Asusꯀꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ Asus VivoBook 14 से मसी इस VivoBook 14 से 39,000 40,000 की चांग लई मसे बिग बिलियन डेज द लुपा लिसिंग कुथाई मनुंग द लागदी मसले यावरी से अखोई की Intel की सिलेसो i3 की 13 generation की यावरे 8GB RAM ने मसी तंगाई फदना 8GB फावदे दुम सिनबा यारे 16GB यौरगदी अदोंगी सिनबगी मखा याम का हेना RAM की मथौ ताबा थबक तौरगदी मदु अदोंगी अपामबगी मखा पोले अदुबु अनिकपिदा 8GB RAM दगी तादबा अदुगा 512GB की SSD हाइब्रिड मसी सब चारे 256GB की SSD ओइतारगदी कोइना फाइल खितंग चौबा अमा स्टोर तौब मतमदा दुम फाइल खरा दुम स्टोर तौब मतमदा थनखिबा यामना कोइ थुना थलकपगी अदुम बखु दोंग चादम सु लेबनिना यामद्रबदा 512GB की SSD यावबो येंगबिगदमने हाइतारे अदुगा स्क्रीन साइज ते 14 इंच नि 1.4 kg की चांग द लेरे अदुगा मसी गी लैपटॉप असे को होजी की ओइनदे यामना बेसिक यूजर हाइबा तारे नौना लैपटॉप सिनबा तमखलकपा छात्रसिंग नत्रगना बेसिक यूजर सिंग गी दमक्तदि अफबा लैपटॉप अमा ओइरनी अदुना मसिगी Intel की Asus की वसिगी VivoBook 14 जिमा येंगबे 2025 की मॉडल नि कोसिना तब 2023 की 24 की सुले मने मदुदि दुगी हेनासो होंगना ताथरक पसु ए अदुना 2025 की लेटेस्ट ओइबस दल पॉलिशिंग कुंठा की मनुंग फंग बतारगदी मसिसु याम फबा लैपटॉप अमा ओइने खले Acer की सु लेरे Dell की सु लेरे अदुगा अतोप ब्रांड मैम अमदसु मास लेस्टा ऑफर मैम अमा पीरिको अदुना ख्वाइदगी मरु ओइना इन हाइनिंगिसे अखोइगी बेसिक यूजर सिंग नौना तमखलकपा छात्र सिंगुंबगी दमना i3 11 12 generation दगी तादबा अदुगा मॉडरेट यूजर सिंग अखोइगी गेम का सो मरक सानबा अदुगा ngसाइगी बेसिक यूजर यूज सिंग अदुसु लोइनमक तौबसिंग दमक्तदी i5 11 12 13 generation फव दम यारे अदुगा RAM सिदी 8GB दगी तादबा 512GB की मेमोरी दगी तादबा होजिकी मतमदा Windows 11 सिदी दम यावरबनिना Windows 11 अमा लैरे अदुगा बैटरी बैकअप सि पुंग 8 नत्रगना 9 की चांग द लैबा अदुगुंबा लैपटॉप अमा येंगबि अदुगा याम हाई एंड गेम सानबा अदुम नॉर्मल होगी हेवी गेमर सिंग अदुगा वीडियो एडिटिंग न चिंगबा तौबा यामना हेवी टास्क गुंबा तौबसिंग दमक्तदी i7 दगी तादबा अदुगुंबा लैपटॉप अमा येंगबियो अदुगा i9 फावबो लैखरबनी i9 फावगी लैपटॉप अमा लैबा तारगसु अदोंगी बजेट की मतुंगिना मदु अदुमक सिनबा नुंगाइबा लैपटॉप अमा सोइदनमकी ओइगनी अदुना असिगी वीडियो असिदा लैपटॉप खुदिमक तामोमना लोइना येंगदना लैबगी मतमदुसु याम सांगना वीडियो से याम सांगे दौना मरम ओइरकांदा आई लैपटॉप सिंचे लोइनमक्ति सुनबा येंगजरोइगे अदु मयामना हाइरिबा पार्टिकुलर लैपटॉप अमा चंगगा येंगबा मतमदा मसी फगनरा नत्रगना फरोइद्रा हाइबना चिंबसिंगदो अदोमना वीडियो के कमेंट सेक्शन दा सुंसोइ सोइदना कमेंट तौसनबिरमु अदोमगी कमेंट अदुगी पाफुम मदु फनी नत्रगना फरोइ नत्रगना मसी अफबो ओइगनी ओइरो हाइबदुसु कमेंट दुगी रिप्लाई सोइदनमकी पिचरके अदुगा अखोइ हुजिक Amazon दा मुक चंगगा यिंगमिनासिको अदो Amazon दा चंगकांदा अखोइगे लैपटॉप सिंगी यिंगजिंगै मरु ओइना मंगोइना हाइबा तारे अइना मयामदा रिक्वेस्ट अमतंग तौजनिंगबदि वीडियो असिबो यिंगबिरबसिंगना वीडियो असिबो लाइक तौसनबिरमो अदुगा वीडियो असे लाइक तौरब मतुंगदा हाइप अइना थोलकपा मतमदा हाइप तुदसु नमजनबिरमो अदुगा चैनल असे नोंगना थेंगनाबिबो ओइरगदि चैनल असे सब्सक्राइब तौसनबिरमगदि अमुके हेना नुंगाइजगदि होजे अमु मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिक तौर येंगमिनासिको इलेक्ट्रॉनिक्स की थबक अखोई लैपटॉप से लेरे लैपटॉप से चंग येंग Amazon दसु ऑफर मैम अमा सोइदनमकी पिरंगमनी असिदा माना पार्टिकुलर ब्रांड खरदा दुम ऑफर मैम अम पीबो उरंगमनीको Apple की MacBook Air M4 2025 की मॉडल से 76,000 फाउ की चांग माना ऑफर पी है बैनर चिंब उरे Asus की VivoBook 30 41,000 मैम लैपटॉप मैम अम लेरेको मसिदैसे अखोई अहान मखादा माना ऑफर पीरकदब सिंगदो ओइन येंगमिनासेबा Asus की VivoBook 13 generation i5 से 50,000 फाउ की चांग लेने है जंग Flipkart सु दम उरेको अदुगा Dell Inspiron 13 generation सिजो बा क्या ओइदुनो होजिक फाउ की डिटेल से मा रिवील तौद्री अदुगा सिदैसदा HP की 13 generation i7 13 generation की सिजो होजिक फाउ डिटेल से रिवील तौद्री असिगुंबा
मसिदसु याम कन्ना का हेनदी लैपटॉप सिंगसिदा ऑफर होजिक फाउगी ओइनदी उ फंगदे अदु अंडर 40k सिदा कोइ चंग येंगमिनारसे अंडर 40k गी मनु सिदा करम लैपटॉप लैरिगे हेना HP 15 अमा लैरे Asus की Aspire 3 अमा लैरे को Asus की Aspire 3 याम बेसिक यूजर सिंग गी दमकतनी Intel Core Celeron N4500 सिदा याम बेसिक नि मसिदा याम कन्ना हेवी ओइबा थबकती के उममता सिनाबदा याम का हेना नुंगाइबदी ओइरोय अदुना अदोमना लैगे हेना येंगबिरंबा लैपटॉप सिंग दो सिदा पर्टिकुलर खुदिंगमक्ता अमुम चंगद्रगसु Amazon की सुदम ऑफर मैम लैरी अदोमना पामिबा लैपटॉप नत्रगना अदोमना पामजरिबा ब्रांड अदुगी करंबा लैपटॉप नो हाइबदो येंगबा मतमदा ममांगदा पंजख्रिबा दुमाइना अदोमना सिनगदोबा लैपटॉप असि नॉर्मल यूजर सिंग दमक्तदी i3 11 12 जनरेशन दगी तादबा अदुगा मॉडरेट यूजर सिंग मरकता गेम ना चिंबा सानबा सिंग दमक्तसु लैपटॉप से i5 10 generation नत्रगना 11 generation दगी तादबा अदुगा याम हेवी यूजर सिंग एकोई के गेम गुंबा याम थादना सानबा वीडियो एडिटिंग ना सिंग बतौबा सिंग दमक्तदी एकोई i7 नत्रगना i9 दगी तादबा अदुगा हुजिकी मतमदा बेसिक यूजर ओइबा तारगसु मॉडरेट यूजर ओइबा तारगसु 8GB RAM दगी तादबा 512GB की SSD की मेमोरी दगी तादबा अदुगा Windows 11 सिदी मैम कमन ओइना यावरबनिना Windows 11 की होम एडिशन ना चिंबा यावबा अदुगा लैपटॉप की बैटरी बैकअप तो पुंग तरुक तगिना तरह फाव लैपटॉप बैटरी बैकअप पीबा 65 वाट नत्रगना 45 वाट तादगी तादबा अदुगुम लैपटॉप अमा येंबा तारगदी अदोमना लैगे हेना खल्लिबा लैपटॉप अदुकी बजेट रेंज अदुगी मनुंगदा ख्वाइदगी फबा करंबा लैपटॉप लैगदगी अमसुंग करंबा लैपटॉप ना ख्वाइदगी फगदगी हाइबदो यामना लाइना खंदोकपदा सोइदनमकी मतेंग खरदंग ओरसु ओइगनी अदुना ngasiगी वीडियो सिदा लैपटॉप खुदिमक अमुमता ओइना पंदुना मुसुम येंबगी खुदोंग चाबदु लैत्रबनिना हुजिक वीडियो सिसु मिनिट 10 नि मथक्ते हेना सांगजलकपनिना याम सांगगली बोरिंग ओइबा वीडियो अमा सोइदनमकी ओइरकने बिदु मरम अदुना मयामना पाम्बिरिबा लैगे हाइदुना येंबिरंबा लैपटॉप अदुगी मॉडल अमसुंग प्राइस रेंज अदु कमेंट सोइदनमकी तौसन बिरो हाइबा लैपटॉप अदु पर्टिकुलर लैपटॉप अदु अदुमना सिनगदोरिबा मथौ अमसुंग अदुंगी अपाम्बा अदुगा चानबा लैपटॉप अमा ओइगदरा हाइबदुसु मसिगी कमेंट तौसन जरपसिंग अदुगी रिप्लाई सोइदनमकी बिजरके मसीदिंग असिगी लाकदोरिबा सेल्सिंग असिगी मनुंगदा करम अफबा लैपटॉप खरा लैरिबगे अमसुंग हाइबा लैपटॉप सि लैबिदा खुगिदमक्ता कानबमगी मांगजब ओगदरा हाइबने सिंग असि मतंगदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग तौदना सेमजबा वीडियो असिबु बेंग ताबिरिबा सिंगना वीडियो असिबु लाइक तौसन बिरमो चैनल असिबु ngasida नौना थेंगबिबो ओरगदी चैनल असिबु सब्सक्राइब तौसन बिरमो पुंगसु असिगुमलबा नुंगाइरबा अमदि तुंगदा कानरबा वीडियो कैलिदमक्ता अदोमना वीडियो असिबु यंगी मतमदा लाइक तौबिबा अमसुंग लाइक तौरबा हाइप तंबिबा काउबिगनो ngasiगी oinadi video asi matang asta losinjari tungdasu asumlaba nungairba amadi kanaraba video amada amo engmaras